Hello mga kaibigan, welcome to Best Friends TV. Ang video karon kay mag-freestyle rap battle rami. Walay points kay puras mga waypoint amo gipang lito. Okay, so nasa light trip, ma-freestyle sa laog rap. Tara! Yo, check! Napigan tangram siya tanan nun. Una si Pops, yo! Yo! I don't know how to do this, yo. So, pasa na lang nila ato nilakaw. Oh! Ikaw na! Hey! Mo, day! Ako day! Nag-vlog man ko. Ako day! Ako day! Asot na dapit pa, traffic kay dire, padulong ta Ella Ramsey. Yo, Ignacio. Yo, Glenn, check! Yo, Jollibee, mura og Rappi, ningkaon mi og Chicken Joy, pero lami kaayo ang Chicken Joy, kabalo kang ano? Nga naman, oh! Kay libre. Yo! Yo, Yo! 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 Ano yun? Naka-yellow ko, yo! Na ako'y saging nga yellow sad, yo! Oh! Itong game boy, natay word of the day. Magyan si Glenn og word. Ato ding i-rap. What's the word is jeepney. I'ma go first. Jeepney. Ay, Jeepney. 10F padulong asa SM og Ayala. Lit bro. oh, jeepney. Jeep, nakulbaan ko kaya. Jeep, yes. Let's go to the jeep and we go with the jeep in a jeep. Hey, jeepney. Yo. Kato student pa ko, sige ko sakay og jeepney, pero ni sakit ang akong ni. Abinokit ni. Your turn. Lit. Now your Jeepney! Yes. Nakukuha ko sa beat. Go, Jeepney! Night 10H, pero di ko masakay kay jeepney. Charot! Joke lang. Si jeep ko no, palihog lang. Jeepney? Wow, Yours, course, boy. boy. You should be a rapper. Singalan ni mo rap. Lil Miss in Chicks. Si Richard kay LB man siya. LBM. Lil Boots. LBM daw. Ikaw dahil, tingnan mo dahil. Kuhan ka ba? BB. Bibi. Big broccoli. Okay, the word is talenti. Wala may Taliksik. Talithi. Alright. Taligsik. Hey. Taligsik. Isa ko katao, Eh. sige ligo pero Eh. pag human og taligsik, Eh. ako mahimugsik. Kulaway ni lapsik, mura og taligsik. Taligsik. Talithi ang tawag sa mo sa Cagayan. Pero kung mag-ulan, call it rain. Salamat nibigay ang blue nga car. Ice on the road kay Basig Bilaman. Malig Santa. Yes, you're right. Ice on the road Basig Malig Santa. Yes, you're right. Di mo tabok sila, di sila mo tabok kay. Oh. Dako imong car, imo hapon. Taligsik. Hey! Sa sunod nga daan mo, liko ka sa right. Oh, featuring Lil Waze, bro. Anyways, Turn right to the right. Sure ba? Sure na jud mo, liko ka now. Taligsik. Taligsik. Si Dyers na mo kanta og Taligsik. nana ko ready. Ano sige ready mouse na A. Oh, di ba? Taligsik gihapon ang word. No. No, taligsik! No! Taligsik! Sa mo ni pag... Ang taligsik. Yo! Skart! Gataligsik, pero naami sasakyanan, pero... It's so sick! Sige na mo katawa! Mura na mag-mainsik! Char! Yawa, boys! Ano? Nana dito, dire. Parang lagi. Call Ramsey, let's go. I don't know, asa ba mas dali? Pagilong sa Ayala, asa mga highway, imong pasabot. SRP on the Risa Manawa highway. Escaria, yes. Bro, ako ma-pressure ko magawas ni siya kani kamera. What's the next word? What's the next word? What's the next word? The next word is word. Word? Ito the best yung taping ba? Pating do. Naana si Ramsey. Naabot na si Ramsey. Pildi na tatanan kaya na si Ram. Kaya ako na si Glenn. Kinsay mo una. Ang gauna mo ihi. Ayaw! Ay, mawan to.
Gayon na, Rams. Pangihiyatay. Si Glenn. Hey. Dagan na inom nga tubig. Mangihi. Left ka. Dapat ka mo left kay dapat ka mo alto sa Iscario. Yo. Hey, yo. Yo. Maura na. Bye. May tanalingaw mo, like ug subscribe sa Best Friends TV ug sa amo ang individual channels. Link in the description. Bye-bye.